Uru ni urutonde rw'abahanzi beza bakino cyumweru bakunzwe n'abanyarwanda ku rubuga rwa YouTube. Abanyarwanda muracyakora urutonde rw'abahanzi beza mushingiye ku marangamutima. Niyo mpamvu Rwandan Hub, the first source of ranking and entertainment, ihari kugira ngo ibikosore ijye baha amakuru nyayo kandi yizewe. Uwaje ku mwanya wa mbere yatunguranye nk'uko nababwiye, mwebwe mukoresha amarangamutima, ngiye ngakoresha ibikorwa by'abahanzi ndetse n'amakuru ya nyayo yizewe. Icyo usabwa wowe ni iki? Gukora subscribe kuri Rwandan Hub, ndetse ugakora like, ndetse ukibuka no gukora kunzogera kugira ngo amakuru ajye kugera ku gihe. Gikomeje kumva ni JD Motivax. Ku mwanya wa 10 urutonde rw'abahanzi beza bakino cyumweru dufite umugabo bita Israel Mbonyi. Israel Mbonyi akaba yarashakishijwe n'abantu bari mu Rwanda cyangwa abanyarwanda muri rusange basaga 302. Aho ni ku rubuga rwa YouTube. Nkuko nabikubwiye, abo ni abantu bashakishije Israel Mbonyi ku rubuga rwa YouTube muri kino cyumweru gishize. Umwanya wa 9 turasanga Ayra Starr, akaba ari umuhanzikazi ukomoka mu gihugu cya Nigeria. Akaba ari ku rutonde rwacu rw'abahanzi beza bakino cyumweru. Kuvuga ngo ari ku rutonde rwacu kubera yuko abanyarwanda n'abanyarwandakazi mwamushatse cyane ku rubuga rwa YouTube. Umwanya wacu wa 8 ku rutonde rw'abahanzi beza bakunzwe muri cyo cyumweru turasanga Meddy. Meddy akaba yarakurikiranwe n'ibihumbi bisaga 325 ku rubuga rwa YouTube. Ku mwanya wa 7 turasanga obita Papi Clever. Papi Clever akaba yarakurikiranwe n'ibihumbi bisaga 349 ku rubuga rwa YouTube. Abo ni abanyarwanda cyangwa se y'abanyarwandakazi cyangwa n'abandi banyamahanga ba mu Rwanda bamushakishije ku rubuga rwa YouTube. Umwanya wa 6 turasanga abakobwa bacu Vestina na Dorcas, bakaba barakurikiranwe n'ibihumbi 334 ku rubuga rwa YouTube. Kaba twinjiye muri top 5 yacu uyu munsi, gikomeje kumva ni JD Motivax. Umwanya wa 5 rero turasanga umusore bita Amarone, akaba yarakurikiwe n'ibihumbi 333 akaribyo byamushatse ku rubuga rwa YouTube. Umwanya wacu wa 4 turasanga korali yacu yitwa Ambassadors, ikaba yarashakishijwe n'abantu bangana 385. Umwanya wacu wa 3 turasanga umuhanzi akaba na producer Element L, akaba yarakurikiranywe n'ibihumbi 387. Umwanya wacu wa 2 tukasanga umuhanzi Diamond Platnumz, akaba nawe ari mu bantu badakomoka mu Rwanda bakurikiranywe cyane muri cyo cyumweru, akaba yarashakishijwe n'ibihumbi bisaga 440 ku rubuga rwa YouTube. Umuhanzi mwiza w'icyumweru akaba yitwa Yamano, akaba yarasakishijwe n'ibihumbi 556 ku rubuga rwa YouTube. Ngoya ngoko ninde mubona uzaba umuhanzi wa mbere w'icyumweru gitaha? Jya muri comment utubwire. Icyo nakwibutsa cyo nukora subscribe kuri Rwandan Hub kugira ngo amakuru nkaya ajya kugereraho ku gihe. Ciao ciao.